sampun wusanide Brahmana keling bakang pemastu nemangkin cerita yang raris mogingsir matilar itu saking ngeri kering basake acare ada ada dalam negang titiang nyerita yang ide Brahmana keling ngiring bawa sang nemangkin mekadi pidap-dap ide dalam waktu remong endek areng jabot dan kuyaktiane itu dalam waktu rengong nenten pisanuning punike ring poin kan banyak keri kering bajingah kering jabo ando ulang nabadap yadanya ngeriantokan sangkaning punike ulang pakayunan ide gumanti pacang ngelanturang punike nangunang karya arares wendan cihano hanendan abocing wau kadia sapunike nemangkin cerita yang wenten raris punike marupa pedap-dap kadirasa nenten becik kepikayun panjake mo ngayang nabi ke punika ori antukan wenten punika para banyak ori tak kalau ngaturang ayah ring sejeroning payatnya dan nama dowe amanah kade rasa bedus punike manah nyane ngaturang ayah dan wenten ngelah popina kanene ngane dedak asale madangke sareng karamo napi malih dan biasane kadia sapunike dewa ratu pramangkin
cek petik saling dengkek dan nyak nampi pemekas salah tangpi kadia sapunika anang alok merana sampun kadur manut deres inggih Riantukan ide sampun punika ngelaksana yang margiang upacara nangluk merana yatnya nangluk merana tur maning sampun nganutin punika ring Pulau Pali ring Parinakan nanging saluer merana sakewanten punika sekancaning sasak meranone kanton kadang kadi dan pisan wenten sane nyuruhang kantun punika akeh pisan punika sekadi sane sampun panjang saya kirang Waratu tetanuran panyakitan pisan wenten nadi punika sami telahang wereng welang sangit Dewaratu mawenan saya kelaparan punika panyake kirangan ngajang kadia sapunika dalam Riantukan kadia sapunika kewentenan jagat ring gel-gel pemekas ring Bali mawenan sungsut dukite kayun itu dalam waktu rengo tangkel ring punika mawinan raresida tangkil nunasang ring baguan tepurine pemekas sida dangyang Dewi Jenero ama bawa punika ngandika ide dalem watu rengo matur ring ide sang maraga bhagawanta singge ratu
Rada pelapan alus saturida inggih ratu sang maraga Bagawanta singgih ratu manut pidakat wonten kepunika wonten pidakat pawarah Ratu sang maraga Bagawanta ring titiang ngejalang merano sejarane gumanti jagi pacang mucek kang punika ngicalang sasap meranane ratu tiang mangando nangon ya danyu ratu nitahang titiang mangdane titiang ngewentenang punika upacara yatnya sane kebaos yatnya nangluk merana yadanya nangluk merana punika kerare saratu titiang ngewentenang rare siatnya nangluk marana semale ke yadnya ageng yadnya ane utama sampun punika margiang titiang sampun margi menawi teke puniki sane kinucap utamaning utama yatnya punika sampun margiang titiang laksana yang titiang ratu manut sasadara darasadha semale ke sampun bisa nganuten punika ring tata titi pemekas drasta napi malih punika sejeroning sastra sane utama nanging mangken sampune titiang melaksana ratu punapi punika pikolehipun punika kanten nang titiang sasak meranane kantun punika sami ratu
kantun punika make bilih-bilih sayan ngakeh yen ke bos mangkin sayan ganas kawentenanipun waktu napi yen puniki kekawentenane menawi tedes nenten ijo nenten ledang nampen niat titiang ratu maring atur yadanyan namun nika kesampun luwih kian titiang menawi tanpa kena kan wonten kawigunanipun nabi mawinan kadya sapunika nabi mawinan wonten menawi sisih wonten kirang titiang ratu yang awal-awalnya